Ikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Banjop yung corona. Wala karpa fi baro ginong tip ginong di bas ngawaban. Berhenti ikan ke baga sarkar galabo. Nang bangin lai nani bangin job yung corona. So pa tresi lang. Pada pimia snok tilang tu ka sitom. Tersopa. Kajing penken ye ki kendon jong ketenat kokot kekhia ka bo jingma ka bakrau bat ka laru ban nang yai pen sapriang ye ka jingpang COVID-19. Hagani ka thama ye kun persya ye ka khlam teng kala penbitar ye ki officer bat ye ki politru namar ka jing bum ko ngo sneng jong ki pait ba bat namar ka jing yai pen khen jong ki ya ki kendon hanrai ka ka baki polit kile menta ka kenti kade ka khobor ka bas ngotenan menta ka sngi ka arpu santri ku bena jemang arajar arpu wei ki polit kila ya keleng ka sor shlong harengkat ka jing pentem de ki sor jing ruai bat ban keren ru da ki ktin ki bajam ban pen snotho ye ki pait ba ki badang ye de ye thet baki dei ban penye jinga yela de I wei ni I wei pat bat baki dei ban da deng ba ye ki mas ki jongki ki polit kila ya da ka kali ha ki thain laban lomparing harengkat ka jing pensawa de ki sor jing ruai we shall overcome but kumjoro ban kerpat ye ki pait ba bakin bot ya ki kendon Tunai banyak sendala kumto supaya saya lawan lawan ar mitar iwe subha wala janang iwe supaya jangan lawan ar mitar. We request you to maintain the social distancing next each and every one of you. Take yourself and take the other person. We request you to please maintain social distance. Please. Take yourself and also take others. Please maintain social distance. पालन करना पड़ेगा इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग हिम्मत से लड़ना पड़ेगा और जो पालन करना है सरकार बता रही है इस बात पर ध्यान दीजिए दूरी बनाकर रखिए मास्क वगैरह पसंद रखिए तैयारी लगाते रहिए हाथ धोते रहिए सबसे जरूरी है दूरी बनाकर रखना आप लोग को सब निवेदन है कि आप सब दूरी बनाकर रखें इस महामारी से लड़ने के लिए मदद कीजिए